Wow, manulian tu po. Tengah tahu luka yang hui pa ko na. Saya ketin lolo. Oh, saya. Sama. Kitiyo ya tunggal sekarang mesik. Hangan in kau yala kasaraw. Gini kita sa filma. Nganin kamaran nganin kawit kit na no ilaman rano. Nganla. Kaya naman kasi araw yan po niren gaden kala sa karat laut yung kamauchi Ito lang siya na rin patungan niya chief kan KAPWARESOU yan roll call. Senator dijawab Senator Mike. Anet Mike. H. Ludwig Senator Makarimig Marilyn S. Movic Imay Senator Francisco Tayo yakbur. Muna tayo baan ka Ansal में पाई स्पीकर छोटे yang बच्चों का लाभ मान yang बच्चों oh itu good ना सब मत Pwuhng melel cakaran misi hilap ko burani shoko Pwuhng ki memocho government nan Pohnpei honorable karyawan Francisco Yohanes tinggal wa senator kan koros bilman waon ko kasi lang siya moro jokan o laban puay koros na pay koros na siyang ranwat men wa koros kan pasli sabi matayo ya kupo dan kat kona siya chairman and kami chairman Dan batang komen. Wow mentiang air. Wow nuki. Beda kamu. Pan. dan siya na mau ke I mean, but on with the
Kariaman. Chancellor mau kamagit mamiye. Journal pan ko. Chairman Pahrek. Man baruan pagi tayo lang ka chora Chancellor mau kamagit mamiye. Kat kilong kamutan keti ay men ranwat lingan pagi out may ibil baruan lingan yang pada yang kedailan session ranwat kardak imen baruan wataman sidaman palamui wet mayailan ni podat imen kayu niki sabmara LC teacher pagi may know what men parawan baga magtaid bilka kat ya ula balan la polo orang staff kan yang gedai lo mie araiban support orang sabmadai man eman all kasambal ye kona segi ula polo so ka email will fue guerra liang mogit dal finish business Chancellor mau kamagit mamiye dan torak tiang dampe aisak silu yang business pagi kamagit mamiye ya romia utrape aktail kat tiang pon dampe aisak silu yang finish business oiban pon se chief clerk. Legislature Bill number April may sa kono lain sa Pwuhng Legislature Draft 1 na Bill for an Act amending Stelo number 11L-26-24 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes only karyaw kim saklang watawat Kalangan event pon se chairman and Moni Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, muna ibaan pada sa mga kamatin muni ang nan nabolben robot kasambalwa dahil kakpadang sa umumasan ng kasam sa karadang kaibuan kapangawaw may patuloy nilang itong alwaw ang bildo ko Vice Speaker Honorable Senator Kadkadaur Pilmen tungalan kaya sa umaw kabang giyang itong chairman and chairman go pwede kawait sa matahil kuya ko po rin may isang ranwat Pilmen pati ang iyo umot kasambalwat kasamo wan ki dahil kan maluwat po na siya pati ang dahilan kalar may Mr. Speaker niwawo karakaraki pada sa makamatin mo niyo kamagid umot kasambalwat ang kakuya ko po rin o sila Masen Ben standing up in the report, the Masen Ben bill. Nemdo kilimesa kuno laban niya sa Pwuhng LT1. Kariaman Chancellor mau Kabatel buko kamanata tot on the top. Ipatuan me
Nan masan penero pertutuk kelang kiti we pendetok na we awisan executive of national government. I tungal babam speaker we song tatongkoy. Instrument kanganga kitail and wayak siyang kupurop mau. O tatok mau makitay po ng sakayakin karamasaman. Imen patula o patuan langsung the chairman and finance with toke kitailen apali iral tuntatongkan ang quarter rev itar ke lel imunti samto ang so laut itar elle irokan koros moy leka kopolta ya sabang mamoy kawit mepit special session area imen pakinuwaw Thailand utungata ko pro chairman o trail ko tiyang apali tuntatok buko quarter one o chair te trokiti sang kuyaw mamuni yes obungin tatok pali sobungin man pupos Pilwaon ki rai karos mi pacheng kechainan yukpuren rao chailen Sama Senator Ludwig. Pilwaon ki rai karos mi pacheng kechainan yukpuren me wiyala former council o ran cheyo kechainan ulit Iya keburan rangut. Senator Perez. Salam si Speaker. Imen nagis kamararay tungkol pukoran wot pwede pais katsirmet sa padawan ng pukoran apali sa pamaral biyo kuburat sangan suwot padawan. Kalangan Chairman Perez Pwuhng Vice Chairman Imen pagitan kakalwag trail tola. Imen ulianti mele Senator ko kapung kiyang kamuy mapali trail pinansyol na ito. Vice Speaker. Speaker, dahil murkamal tumang sinanso ko ako. Pagpagog trail kommal pinansyol. Trail kommal amona trail kommal ang sansal mag trail kat nan masih pen kamumutan ko sunod. Kalangan
Aler ong na sabul matail uya kupur o sansal memo na tail komal tisang uya kupur ak tay kat nan maso na ben komatang ko sunna tabkil may sak payo na banyari sak payo tabkil may sak wano na banyari sak payo LD1 miyata maso na ben Speaker. kami Senator Pahrek Kalangan Mr. Speaker. Iben barawan kamagit tayo gak asani yo sabul man kita floor amendment na beberapa sekriau levelnya reach payo. sansal nan maso na ben komatang ko sunna kamagit yubul miyayer tayo kadian nan maso na ben floor amendment abkupay sak riyaw le banyari sak payo koros mautung kamagit masani yei Pwuhng masani show Pwuhng kamagit ya poita miya masani pe kami introducer Senator Kalangan Pahrek Mr. Speaker. Yaralap kamatang kamu matawat laban tayo ban sabul man taranwat laban balita ilakin sab matail kusunnet kiralaw triyaw ang sa matail code wana balilong trono dogman tan provision LC. Imet kalangan Mr. Speaker. kalangan Senator Pahrek miya tu masani ben floor amendment abkupay sak riyaw le banyari sak payo Motion and close. Masalah raiban pona sa kamagit masansal san Senator net o miya kariyaman be tayo ritung itu masani be koros mautung kamagit masani yei Pwuhng masani show kamagit poita tayo ritung tiar masani ben floor amendment abkupay sak riyaw le banyari sak payo koros mautung floor amendment word masani yei Pwuhng masani show kamagit poita rok tayo sabul man kita floor amendment abkupay sak riyaw le banyari sak payo kamu Senator Simon Kalangan Speaker kosa pala itu kau sakratan wow. Speaker men patuan wiyata kamagit yo. Katuwa dengkak masani loramen min namba abkupay sak silu tabiyan bisak tayo sa pamang kita. Parliament. Chancel kamagit yung mayor san Senator Simon talang katiyan ang masa na benab floor amendment abkupay sak silu le banyari sak payo koros mautung kamagit masani yei Pwuhng masani show Chancel makamagit poita tayo kat nan masa na be kamu Senator Simon Kalangan Speaker ay tungal wow. Kurami o Honorable Senator Kadkadaur. Speaker, floor amendment number abkupay sak silu sungusong and Pil kapatayang okay tuntotok Israel kan me Pohnpei State kapkoyang ren apali trotron palieset o paliamba. Essential me division and fish or wildlife ewia pali me kayu kap nan campaign public safety. Ran bukat Israel me isiman tetap memia. Hari dia story kay me pitwinet niyan somrakin patola naiset perangkak sila kengkak riaman airport Speaker miya pak meretuang song set nipong lalay ng kamot o so siya kan palian rail ka kawang rail kiar kasi pat o rail pin sila ka rail po ko pwede ar winkan me winlay tato to siyang rail ari irawat apit naiset ran bukat naisap Mr. Speaker wala ka ular haramas patutalan nan wala ka rasat yun lapalan ko ka o kakira lapilan Pohnpei iman kitay lang kupuram kahit yakin fish and wildlife educator pinin naiset epilan naisap magdahil pa napalita yung winwot irame pilpit prap sakaw nan Pohnpei pil kakata tig-tigla po ki arabas katan bok sili nan sabakan kada Speaker ipatuan me miya kupuran member kan me pit floor amendment wot apnu wow imen toki thailand kupura po ki pit
Maurin rail kan mengita token sawat. O pilpit Korean to the trust podium within Napali natural resources kapag-kapagin paliaset paliabar. Ria imen patrawan Pohnpei ito purakan renyang kawit ap Mauri ime ipatrawan tani aralam. Kailangan speaker. Speaker. Kailangan Senator Simon on Capation Floor Amendment. May kuproin po na si Mapay Speaker. Speaker, kalangan ay tungal sa karan mo sa paltang ko pero mo ni Senator Kaniral kami sopay yalamalan o Iral kan mapaypayan radio man speaker and sansal manan korongongan budget ananan pagpagyo patulong sang palu or yang po ko something committee and kakapoy kalaya na ano muman patlongan floraman manut and kakapoy kalabo pasokpan yawan palansin mo ni mapan pita nan sapul matay kobo or ya sansal wamemia kakapali ananakan ansawut aru boyego pakpako apuroto minta pio mo ay patuan ta flora menmeno ay me portare matamatawa nang kamorko manokon mi patuan manokela me public land corrosion win Pohnpei nang chap kaliamar Pwuhng pilpuko aru ma Pwuhng tan kakuyara ilpuko paliaset paliamar po kayo ucaran naramas cocok tayo nakpakpakiyoti arang kak mukmukit pangkapoyatay nangun kusunod mo kukuta warailar pankak sawasa sapol matay natural resources na niya paliaset paliamar arumain wame patrota met pankakapaliaramas totok o esansal me uyak katokoririyaw tan personal ew kategori kami alam permanent position kayo mo may tamang pado may pa metakwan ragak sa air mason contract kurang kak totok leliraran sa uyuk o kasalap katkiyang kupratayla ari totok pukat pwede ano nanan pwede kusunod makawata pukaw kahit yan trafil suko apem rabil pantok kusunod bil kusunod di kokose anson kak saik muroy kusunod bil kokose soto memang kamela seret the Statewide soto patok panirokpat karatay kamela mirot kunong man speaker o kunong man kap totok iyay tungal iran sawas me pakpakwot wait longer o kawitan kamtiin korosan sawan payak mas o awi dalang kak tok o sansal me totoy taran sawan kalangan man speaker Kailangan Vice Speaker Mauray po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wasapal bahan kupura mo yopang kupurakan koros imen patang ate introducer ro ay tungal Vice Speaker utut memiyong floraman menwat and sansal me ni aso makaryaon ka pinawiyak ting governor mi men KAPWARESOU me Kadkadaur tong speaker murin kamiting koros kapuyak tatako ja pegwo padodo po en kakapulta puwe kiara tungal kawan dapat mami ari ipatiang kupurakan mesan saler dalam kak kamanada kemudian ugut lawat irayu memen kapadayan nan kosonetin moni kan kemuyar wasin kosonet moni kan koros mesudah tatak lanan tian moni nayo bangin report ni Oktober saglimau Legislature kak mangi yawan moni me pay ta bagi sudah tatak lah yang agi special project moni kan mapali ewe kamba sudah tatak lah le rangot report per sek ni ai kamelele me bagi ananwo de patoto sang acting governor Francisco Yohanes Niaso au tamba mi moni suka melele maban sudo moni ya pegwata patotok dalang kamanata ari ay tungal iran kapadapat on introducer of Vice Speaker kalangan may Mr. Speaker Chairman Carl Amawar ay po na si Senator Ned Kalahanan kamo Speaker
Menyam paduan sakar kita itungol. Iren kapatapato utut. Mawe men paduan tiang kia itungol sakar misigilang kay puni kapeng owaw ba ang kuburan nilap kaunokod. Padang sapul mamu yang tunggal sakaran kay puni owaw bil patoyer nilang. Nan wasan wiya lama-lama itunggal sakaran wala pa ang kuburan may speaker. Wan ke pa speaker. Honorable Senators Concourse, Israel me patriang wiya lama-lama ranwat. O kapadrayang Israel kan me pepeyan men kapesya kan. Iyang kasampal ki o utrungata floor amendment nembe buke pasek silu laminial risak payo. Karabeo nananson korong-korong en kamitian koros tiarakda nanwat. Ruwasin acting chairman en kamitian koros nansawo bagi mepete kanene yan uyawi o anak perang apelta ayimet. Eo may bilmen kapatrayang pilismen kayimet. O pilismen kita koros an mangi patrawan me makitan pilismen koros akas hotroken malaw-law sang riyamen. Eo makit. O sa pangalan tipusawan palieset o paliamor. Rebil koyak ni anso me aramas pan patrola tatok teran sarawi anson kautak ayan so marakan sansalong silit wiya po ko kasampalakan maraman wiya ongnen kagirtan maur apkin kamatakala kay aramas imen patron Kaira itunggal sakaradanan sawat may Mr. Speaker o introducer o Israel kan mayang patreng o Korusian patron wiyata kamagit trailer ng demasan to o sa palman kita floor amendment. Kalangan Senator Net, kumkupura, inbonan sa mga Senator Edward makawatan ni Limamon, kamagit mamiya. Kamu Senator Edward? Kalangan ko kay Honorable Speaker, man pachuan na emotion na po agi esansal sang chairman net, iman esansal ni gari man emotion. Kalangan krum yan Honorable Speaker. Masalar, masan floor amendment of kupay saksilu, labi niya riyasak payo, esansal magkamagit miyayar tayo ng rutung timasan. Karos mo utung kamagit masan iyay. Pwuhng masan isyo, kamagit pa ita. Karos mo utung floor amendment what masan iyay. Pwuhng masan isyo. Kamagit pa ita, rong tayo bisabol man kita, floor amendment of kupay saksilu, labi niya riyasak payo. Ranwot. Miyayar floor amendment. Speaker. Kamu Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, muna itaan paruan kamakita iman paruan pero kami mo itang yamain kag we itual privilege. Kamu tahu lah. Kailangan ko mo, Mr. Speaker, iman paruan dagi kitailan kag kung nasa paratuan Awal kasampal man mapapali housing authority when me Roma me padawan turan o tiget kiyang ay ulo. Kalangan Senator Perez umulian tayo kiro ko na si Mr. Simon Jr. na yang patang. Kalangan din kubra mo may point of privilege. Masulara ibang pleo po na si Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, man, kita motion tayo ng kag nasa ni kamadaan mo kita kila kapag ipasok pa, labi niya risak pa. Diyan sa mga kumaguto, tayo ng katiyanan masin ng kamutaan, floor amendment of kipaisak payo, labi niya risak payo, karos maudrong kamaguto masan ni Pwuhng, masan ni Show, pag kamaguto po itar, amiya masin na ba? Kami, Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, kung kupura po pilan masay iban yang ay tungal patron ang suksit. Mr. Speaker,
Asugi samalar sebelum kam tien chen ko koranga kamban public safety o kam di parawan tiara tamme Pohnpei wat shore ten waratail stosan kokulaksini nan teben tien moin to tawat Kitail Pohnpei ya poliki taril tayo mo yawanan tagajuk o elulul rana kai ibaron me kitail learn some lesson sang ni mogit cho kasit ko nan gorong me ibat parawanta me ital me eleta ibaron men parawan long kamadang kutaglawat sebil parawan kong palian kong sini kawanan kong sini ay niyang siglogo mabil kosanti ong nan poin seipan o kawan baluat yang kit o sa parawala parawan tiyan ang wain kuam o kapese yang Israel kan magin order to stosa magin we training kong sini ay o ibat parog mo rin weekend the donkey morning government. Mr. Speaker, niyansu may parawan kapadalong kamadang kusunat na paraparan ni millionaire Pohnpei Pwuhng parawan arola tuwang kapina kapadayang acting director ansawo o director magjail padayang uyebe ayo niya motir iburiya may gila boyagi ibaron me tama sa parawan truge bane engak katarato utut te utupen pagben samarail changwarail fire truck you me parabarani 1.4 million dal ramot chodak silago pagadarto abi parawan call ni parawan kawan betar for amendment watch tama parawan sabang gini yenter kaptelom Speaker sangni karbawat imi parawan ke me itol longyong pilutagila buegi kesampwal ki armasin Pohnpei o mapan anane enka kakelaga kosunet parawan yang ye yeramani parawan long sang negarabe Speaker even parawan kita motion tayo kag file floor amendment number of Pahrek file level Pahrek file Kariyaman. Chancel, wow, kamagat Chancel sang Chairman and Chayan ko, Chairman File, Floor Amendment, Pahrek file, lebanyan Pahrek file. Wag yamiya kariyaman ban kamagat ay ban po na siya. Karos mautum kamagato, masani Pwuhng, masani show. Kamagat Poita, Child Filer, Kamutan Kusunet, the Floor Amendment of Pahrek file, lebanyan Pahrek file. Commissioner Daratun. Legal Speaker, I do not wow on Kapatabat, the terms of Mr. Kaikuni wow love and one the price, honorable member Gan or Israel. Can may am Petrang time mason run it. Mo e Tami min Patrawan, main essential mom, the mere Utan ten water fire truck you, the Remon problem you me. Mo even Kalalabagama. Problem mo kakuya wita ma suwana na ben parts the me what to tanis to kakuya wita mo imen ale to ka wait po ma mia parts me kona ngan ulya lita me try ka water to mo in dryland ka mo in kamanata tre to po na palisa po mo isu to patron yo sa fire truck but patro yan show it mo imen ale to ka wait chang German in chain ko ma Utan fire truck ko pangka kuya wita magdahil ba na lang parts to utan nisyo to kakto. Kita tayo komal tama sinasubis. Dahil komal ma lebananso.
Pan mula tayo kumaltik tayo kat nan masa na pen kamutan ko sa netop kilimay sa kuno leben yari sa payo LT1. May adre floor amendment. Kami Senator Carl. Mr. Speaker, muna iban padawan floor amendment adjournment kaysa balay sa karanwa pang kuburan mo iyo pang kuburan Honorable Senator ko. Naman dukaya ng itong alwaw manangap kasambal mamumuat-wot po na siya ng kapanagi sa papali sa Material Housing Authority. May Mr. Speaker, nuwaw karakarak kamagad malwot dahil ang kakuya ko purki floor amendment ng Beop Kupay sa Klimaw laban niya resak payo. Sa mga kamagad mamaya wagi amia karyaman pen kamagad iban po na sa karos mautung kamagad masa ni Pwuhng masa ni so esensyal may pwaitak tayo kat nan masa na kamu Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, floor amendment o pagkapay sa Klimaw laban niya resak payo. Pagpagi kailangan dahil kamal. Lebanon show. O nasa bulmatay uya kupurok tayo kat nan masa na pen floor amendment of kupay sa Klimaw laban niya resak payo. Kamu Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwaw sa bal, yan kakto sila kapesa pen floor amendment o pagkapay sa Klimaw laban niya resak payo. Niyaralap may Mr. Speaker, rapid muni yu makamanamantar. Yan kakapwali abol benwasan ki nan dagajit. We have been tatawad nan parakan apet panggan uyawi o maled panggan pukoki apol benwasan ki. Ranwat apol benwasan ki ninduan executive order yu makamanamanta sang kabina. Apaliyangar PTA yan nilabanan so apalima apol benwasan ki. Dari kawit mamiya pugi kaunabatan budget and PTA esuri yang akirai bana paliwasan ki. Amono dan padolang rail mas dan kakapapali ki wasan ki to laule langsung kasan di toror pan mia sang kabna sang metro le langsung kasan dua mia PTA dan kakatang amono to apali ki mas wasan ki kalangan mai Mr. Speaker. Speaker. Kalangan Chairman po yung kapyasin floor amendment na niya. Kami Senator Perez. Kalangan ko, Mr. Speaker, iman baruan tagis kamarain esensyal miye korong-korong kay tekang korong-korong kay miye i utung piluat tekam madam kutek lawat ite kontrak memiyan sewot wong mapapali expire enggak semua sih. Kalau ko to kami sabot ma Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. May bawasan na floor amendment word kasantin kabina nintuan na uyawi dasang acting Governor Yohanes. Issue executive order yu transfer nila pinanso PTA na palima wasan kit. And we are checking apali isaben PTA nan Lebanon so wood.
Maban miyo kosan di choro nintuan kosan din executive order pan expire kawit pa man miyo ang maluwat sang executive. Ang kantrang mamiya kantrang kan kin panaman ke owi the dog nan ewe tian mon. Area ireu when boy ke floor amendment what toket PTA ya mamiya kupur maban sair ira choro raimen bagi ireu na sanang committee. Makonen pagkailan kati ira bukate yang Uya iren mamasa ni floor amendment what ko sa dapit kalangan may Mr. Speaker. Our Senator Caroline Pohnpei, Senator Artui. Kalangan ko promi Mr. Speaker. Pwuhng kay sapali sa karatan wawi po ni Mr. Speaker iyang ujung floor amendment number abugay sa Limao. Ija Mr. Speaker, iminan chansalyang maluwat me niya floor motion yu mabil toke mo floor amendment wat floor motion no melele saineng committee kabacapat riyaw o iminjen proposal wiyawi tapen bilkak chansalyang member kan iminan chansal me sekayang saglar proposal sekayang segelar karong-orong mepit wasan kaselaki ito. Ri cuma wawan trubojo megan kokon kuntai kamelele me ya staff ka kokon rubojo ri yang kamelele me rubojo ban robot out abaninan wen bilawali floor amendment me chanjalan sewot. Kosong kai me komiti kabacapat tiarata niyan so me paco yang nan karong-orong pali kan melel karong-orong palian paliyo Pwuhng magana babali management and waste Pohnpei waste management kapacayang TNI o sa lugar ito commissioner ng PTA ari sansal me committee kapacapaco reino na nautakot kita justification kan me sansal asang irail witness kan yang aki option ka pina ime kasale tame iminan sansal me committee kapacapat health to environment we got katoke melel iregan karos me sansal nan floor amendment watch ime me minsakar kita Senator Artui, Mamawa Senator Artui, kami Senator Mobil. Kalangan ng Promise Speaker ay tumalungan kapat-tapat ang kami Vice Honorable Senator Kadkadaur o koros mayang patong Taiwan Watchman Gallery. Speaker, ipilyang utung pweki utan anane en miya uyaba yo pweki pwey panton tatok uya tatok nang wasangki to ang sawat sang PTA anane en kosanti Pwuhng sawat soto kasana pa o uya pain tatong gani rail mo ni me anane en tatokong usong toro real. Tami concern kunan kamumatan floor amendment what soto reference executive order o soto kasaya pan me uya temporary arrangement yo na chamoman uya uktoklan ko sunnet yo maban kopko ki PTA wasan kito Ariya itungal concern pwegi tatokin PTA uya tatok lapi yo ong uyal ay sawat amuman pultier uya banal awasan kita mo uya katkatok Ariya imen kasaleta speaker o na chair kakawewe yawasa me reference executive order o maban uya temporary arrangement yo o follow executive order o kalangan Tangan Senator Mobil. Meron na kalala ko, Dr. Chairman, kami Chairman. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa Pwuhng kaway kan mamiya. Ele, essential me, kaway mamiya, muna ka manamantaryo. Eri, abilbang ka Pwuhng ngayon induan ay kaniyang kape sa kamutan ko sa net, and essential nan ko sa net, takamutan ko sa net mamiya executive order ay kape si mesansal medyo executive order o
executive order we memorial ari ma koneng executive order and sansal nan ya kamodang ko senator dai pan pergi senator mo kan ka kawid lang o floor amendment word and ka kapandalang ni mun appointment floor amendment kan when ka kosana yang wasam koneng ang sansal executive order mem ya isu do kalangan Saya kat-katin ang masin ng floor amendment. Motion to motion to floor amendment. Speaker, Konggubro na amon iti. Ay tungal sa karon wa sa tal. Ibilman sa kawa Senator Mopuk, Senator Chairman ng Finance o Karos members montama kasampalan sa wot status mamiyanan posan kito udana nane na po. Uya pa na polakan te construction kan monka kuya kasakasan te kak na paliyo wanso. Ito uya agency and government yo. Agak kamakitsang yo wanso mamiya uya pateto pasanti na paliyo. Mapan petong private paliyo matang kakapaliyo likin pitiyo. Ang bagian sa uta uya kapal ramot nan wasan kito. Ang laktaklan kit pun kakapalta. Amay niya pa mo tiya kakuyan. Ibil budi kitin kumunuwat. Ako nang challenge sa kita nga po. Imansan, rambil kama katirar. Pahinti kito. Esansal nan motion me. Uyawitan niyan so me. Wasan kito lultaw. Nan operin motion me uyawyo. Nan patra ko apol karos pun kak secure wasaw. Pwede bron lelaw sa kong kapal. Lupi kapatayong ang taro tansangin. O sarsuwatin wasaw. Ariman pagi me. May makayo kunongan sawat. Dahil nga kamanala ni Mumme kusunatot niya ang sawat. Kunong ka kapaliyata. Abalila ang sawat mamugtan translator speaker. Ibarong kami alam private kaman kan kakangan na pali. Apaan sawat wawa utana sa Twitter ko. Main palian government service ka kuya and muyawubon ka kapaliyata. Arisang ni karabo man speaker pwede karampala ananut o kapal mimiyan ang masang dito. Iman uyata kamakit child tunga dumasan pan floramen medwotro sa pulman kita. Kelar masin ng floor amendment of kupay sa klimaw le penyari sa kayu ay pampona siya kamakit siyang vice speaker o karyaman pa siyang chairman in chayan ko. Karos mautung kamagito masani ay Pwuhng masani siyo kamagat po ita tayo tingtir masin ng floor amendment. Karos mautung tayo sa pulman kita floor amendment of kupay sa klimaw le penyari sa kayu masani ay Pwuhng masani siyo Sansal kamagat paitar og tayo sa pulman kita floor amendment of kupay sa klimaw le penyari sa kayu ranmut. Miyatre floor amendment. Speaker. Kamu Senator Net. Kalanan kami speaker. Ibang patrawan pata Israel ko mesanier kamatan wakitagla nambe floor amendment nambe ipkipasa ko no lepenel resak palo payo kapitulang pagpagin Thailand wala malam giwa sa pelman kita pagkaryaman. Kansal kamaguto koros mautung kamaguto masaniyay. Uwa masanisyo. Pag kamaguto paita miya masan pa introducer kamu Senator Net. Niaralap, Mr. Speaker. Ang sawat hinduan sansaler sakaratag ew sang MN Senator nan wala malam karen maapten wiyawi me supplemental manwanian Pohnpei sodre X-ray machine eri ma so mau yo pan kin direk tamanan anana ben X-ray araban kin kotre elen way pakon on genesis paren ka gan
tungalan kita te apaliata ananan X-ray machine into a Russian doctor. Eri anan karwaruwat iwan me kamete kakpeg Thailand. Ewang o supplement kita portable handheld X-ray machine on comparison mau Pwuhng ime patrawan sansalan floor amendment o aban funded sang sector. Imet ni aralap may Mr. Chairman may patrawan sakar kita mau lukayang committee o senator kan koros. Mawar Senator Net, kailangan promo Senator Net, pwede kapya sa floor amendment. Kamu Senator Perez. Kalam Mr. Speaker. Iban yang utrung kamadawat iman baruan te iragai. Kayu isurakan baruan jangan X-ray machine wat iban usik seli. Yagis perge buat etemangin perapasang. Keriau memang minaleto kawait mia itual kamu matayu mai bil kapandala puegi tana mia diagnostic center you abam baroto mia X-ray paniang abam peitier ran riau sama lari minaleto kawait Pwuhng atail ban apalimet o ban pilot ayam ban peiti ran sayo. Imen aleta kawit sang chairman. Elbak yumo iban po na si Chairman and Russell Mao. Kailangan speaker kaysa pala itungal sa karanwaw. Tama sansal sang Senator Pareso yay mepan miye Planan Diagnostic Center and Kanta Kakapatrapat Pan Kakota Pohnpei o Kitelepen Tipso me Pan Patronan Diagnostic Center wo yang agi MRI CT scan o sontekan o kentope ma Pan Kagan Paitar Oramenwet Soto pansang ni man parat. Mepit kapalta karwaruan X-ray me patpato iman wani yan sawat imana nan sawat panelio me solar me puputi human error puputi o palpesang rikareta ana ben mewat mie o ot mewiawi o confirmation patroyer and chairman o yang aton committee and Russian Mao me aban leleto sotrapan sang rani sak payu met pan wa rani sak riau. Plan memian sawat my Mr. Speaker, Honorable Senators kan ambulance and when ban ka na bata po an kinitan so makan me ban kananan X-ray sang imanune laut on Genesis o rani sagriaw luwe tipsawa ban peitier nintuan katete memiayer may Mr. Speaker. Erer ni aralap ni kagsakar kita. Kalangan Chairman Net, Vice Speaker. Kalangan Speaker ni patrawan kapung ke tupson totakut mengkawewe kan kawewe toto ni apa kianan ibil patrawan kami lelem tupson patrang Pohnpei now we ada terlalu kian sawit when kawit mayat one pricing
Pwuhng one monuot utana ban pet Oma paliyo to wasagis kak naleta tupsawot abang yaw. Ibil kabing Pwuhng komotang ko sunod wata sudo kasaleta menia pentor me puktiang may rawat to kalang. Mawawagi iya bantatokan aleta tupsawot Pwuhng abang ya tupsaw na office patrak kanina ban niya ma pilsoto me office po ito kutuksang te tambang kakuyaw. Ari mang speaker I waunaki kawitan campaign roson ma. Ibil kamelele me utana konongan mesilaw sangmet. Kamun kasaw koros me irailakan kin poyak to sang namono po yang ale metpam ale genesis. Konongan aniayan nan mauni mo impon. Wan moni yo kin padota po yang kakuya referent Irai semua kan macam patola lo kasau ko. Main kat lang mo. Ari apa itu mereka tu kalang tu mesin kasau. O ye recommendation and commitment. Speaker. Idan main payak mereka utung kamu ketua. Abu imang kaporayang na Senator Perez ay tungal labor. Masuk tu mereka kata bilang kapitayang mau sang tami sekar kuman speaker. Kalangan. Vice Speaker, yield floor on Senator Pahrek. Kamu Senator Pahrek. Salam, Mr. Speaker. I baroner may banutum. Ije may baron tabi yogo. Tipshawat I baron ma aramas pangka kuwasili. Kawang aman aramas. Agak piluya me agot me kabar. Agak kilang wasa koros ni Paluan naramas. Agak pugpokian nan agis wasan. Pwe tipsawat te usik selumal o karayang piltepatail pwe tipsawang government ban kasale Paluan naramas nan wewa. Imed kaim sangkilo Paruan Yutung Pwuhng dia walia pemen I Paruan taran tu yo sekapitalong o nian som siligon kilal Paroyang kut pengai siriang o push ai tongal boat ai ipakpagata rail kan me toglaut usang rail suruga kalu Kadail puratakan rail lang nan ambulance yung sudah accessible ong wheelchair ang kak total le o kotrehal pil Paruanti luasa maramas ngatarukin porpanay speaker Paruanti rabukat kay dek po yan uwang machine watan kak we have to caution you when we are portable or we have to show on government and gagawal karinay. Sang nagkarabew, men baron with a motion and child return to masin pen for amendment occupy sa kuno rebellion reject pa sa kulman git. Kariyaman. Good. Okay. Mag-brain po na siya Senator Mobuk. Support na ay tungol chairman. Kalangan speaker. Imenyak Iminyang utungata ay tungol chairman in health speaker Pwuhng pasampalin tipsawat utanayanan na muni. Ari imentoki Pwuhng amir mo tayo katailan kamanata mo nuwata mepit ya bet and tipsawat niya isa nagtrailban Take use reference in tame patong amount what utana pan pet tipso what niyan so marapan taulalot nan tatokot or ya ipagak Thailand taulanan floor amendment what o kamanata po tipso ko sombali o magtrail o karwaro o soto no muni kalangan
Masalah masa depan floor amendment occupy sekono le penyari sekpai wasansal makamagit miaya Thailand reteng tim masa depan oiban ponase koros mautung kamaguto masa ni yei Pwuhng masa ni show kamagat paitar koros mautung Thailand sabulman kita floor amendment occupy sekono le penyari sekpai masa ni yei Pwuhng masa ni show kamagat paitar o tribal sabulman gitar floor amendment occupy sekono le penyari sekpai ona Thailand Kadkadaur mo Thailand Thailand kombal ma miniteu teriau
Try komaltik try katnan masih ben kamutan ko sunna do kilmeisak payu kilmeisak wono le ben yari sak payu wal T1 miatre masih ben the floor amendment kamu vice speaker Kalangan main speaker ay tunggal sa karanwaw sa pal speaker iman katawan sa karagaw mo yung mut pasambalwit kalian kadla patola mo Ia malam tu sapul man kita flora men nampa epukipay sa kusula penyari sak tayo. Riyaman. Chancellor mau kamagit me Chancellor Romia Kariaman pe koros mau tung kamagito masani ay Pwuhng masani so Chancellor mau kamagit poita mia masani pen flora men vice speaker mikir. Kalangan speaker metre to kalang magatin tapal pan paylan makit kay mauyawanan piskal na klaro na sa topol la. Pwede prosesin mo intaro po sa angkan, pontala ang saong totok, kilil ang saong cut-off Ari, ang saot kay paypan ki sintubusaw, pil ang nirapaw may alaltar, sudo opol lang pantaws ko. Nawa riyanan to agad walisak, Patropan Division of Administration and Budget. Ang overtime essential metron totongkan katotok nan anso itilipinawan totok kueki kasantian totok buyukbur arumain processing totok uyapan totok kasantikap karayang asoto opol lairowut o nagpisikaliyaruwo anak-anak pada nak kurang apalong nan pacet pe ma ain kakapalang rai pun tetangkan nawiyar sa ko nuwan tala siligit tuwa bigay sa klima ari sang ni karapawo yay nakamutan ko sa natuwat patukilong pangkak apaliyata mas makutin tatak na uyawi te alaltan tubuso te alaler tubuso sudo boy pagila pangkak apaliyala irabukat ni ay barawan kakar me uya Pwuhng Legislature would ang business ko ni Pwuhng lang to malalir ko o overtime ang supplementary ko tutungkan marawutang kaso kalangan speaker Motion and close. Riyaman. Kalangan vice speaker po kapese pen floor amendment epukipay sa kisu laban yari sak payu Miatra masan may ben po na sa Senator Net. Kailangan kamu speaker. Riyaman. Padrawan ni wow kata ketiyo. Padrawan wiyata kamu kita lerting timasan pen floor amendment po o ususkila lagi karyan. Masulaan masan ben floor amendment epukipay sa kisu ay pan po na sa kamagit. Koros mautung kamagit o masan iyay. Pwuhng masan iso. Kamagat pa ita, koros may utung tayo sa bulman kita, floor amendment na pagkipay sa kisula, binyari sa payo, masani Pwuhng, masani so, kamagat pa ita, rok tayo sa bulman kita, floor amendment, what? Miyadre, floor amendment, kamuy, Senator Artui. Kailangan ng kupromi, Mr. Speaker. Mr. Speaker, mimpurang kaya sa balay sa karadaan, wow, kaya po ni. Imin patuan, upper floor amendment number, pagkipay sa kwalu, labiniyal, Risak payo sa karamawat tayo ng Amen. Chancellor mo kamagat mamiya, pagi miya karyaman pe, koros mo utung kamagat masani Pwuhng masani so, Chancellor mo kamagat pa ita miya masani pen floor amendment, kamuy, Senator Artui. Kalangan ko promi, Mr. Speaker. Mr. Speaker, floor amendment what? Karangan tuwa siya utani non den film magjail mama saniya. Ran what? O mabit Pwuhng John Tatak, mabit John Tatak ang PMO, mabit PTA, kabuka, o yang aki, flora man map chen nak. Match ito ka lang, irailakan me, yang kabuka nan usus. Sansal me, irail me, buka ka ususin sapligikan, saik yang paytay lalimat. Pwede sansal me, miya pagpagyo me, pato dito sang request pilyo me pato dito me kalaut kila special election on Waynet 78,000 puan kakabali irailakan me
yang pukol likiyo ri tama uyawi legislature kamanala silunan ri imagareta kamundan flora menut patolong telengka kapaliala won moni mepampat patoni won jala panen wolukit wen ka kapali irailakan me uya sawas likiyo o I flora menut me I patuan ulian melel delegation in nachukan melel German and Jayong ko pacuan long pagkailangan ka lapaliala o sansalme uyaban ususin lugiyo sansalme iraikin sawas pa na John Way kan karos kun pacuban na katpano apali ususo imagareta ibada delegation riao sakargita kailangan ka kapaliala irailakan me bil uya kapalan sekpeiting aimat Mr. Speaker. Senator Artui on Kapesian floor amendment. Speaker. Our Senator Artui in Ponasama Vice Speaker. Kalangan Speaker Pwuhng ay tungalwaw sa pala Pwuhng kawawi misang Senator Artui kalapanin sa mau tanan walikit isisagon kak patang sinan mamiyaw pangwiyata isinan walikit isisak Pwuhng kak sansal nan rakat utan umakitin totokan sa upakat na pitatausus Selmangi masilibuyo kosunet kosaneti orose meran riau monani ni susur tapir toto perangkak register ta apali early voting kosunet na apali abukan isu ke bekasal ge me ko punya kita tahu sus ida toto kami sepoyo kiyo met nya jomi bisan salisu sang negara boy mempagi daler tunga de masan pau Kupropo in Ponasama Senator Artui makawatan ni limang motion. Kamu Senator Artui. Kalangan Speaker ay tungalwaw. Boy isito patawan uwang tami kamelan ng dayana na kapalila Pwuhng totogo uya. Mo tami men patawan o mo inong ewan so campaign chen ko kak mo essential mau dan turnout in ususin special election dan low. I patawan nan listing makoto miyo wasa ma ususeo mo I patawan tatamet Pwuhng ma akoneng special election nindata mo miyo sabul metayla ramas kat ligiyo special election ka maso Pohnpei utang costin bil kirkiela turnout utan lo mo I concern ong popan ligiyo ka ong special election ong primary mo po essential me Pohnpei unsak yung popan usus ong special election I concernan mo ganin Pwuhng turnout ka ito kolaw sudra makolaw usus rayla patarila ko kalangan Ama warsan Senator Artui ay kamelan miya motion yung miya yer. Nakamoy Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker iwan ki kawit me miya ibang patawan itungal irana na patoro re kamelala me ko na malwaten uya sabon makapung ang right on the taupukan. Ako ko pure ban wan ki kawit me miyo pagkina na patoro ra ingkak tungalen ki asamo. Kalangan masular masan na ni rawo ay pan po na siya kamagot mamiyak tayo rating ito masan ito koros mautong kamagot masan niya uwang masan iso kamagot po itar tayo rating ito masan ito koros mautong tayo sa bulman kita floor amendment abukipay sa kwalu laban niya riya sa payo masan niya uwang masan iso kamagot po itar o tayo sa bulman kita floor amendment abukipay sa kwalu laban niya riya sa payo. May the floor amendment kamu Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker Pwuhng pambleo tungalen kaya semua tungal wow sabal ban ko puro mo yo ban ko puro kan paros. Ni wow kara kamagat malwat talen kak uya ko puro floor amendment nambe ko pasak tuwa le mangyari sak payo. Ariamen. Chan salam mo kamagat mamiya koros mautong kamagat masani yay. Uwang masani so Pwuhng kamagat po itambiya masani be kamu Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker
kemudian udah lawat sudah berbagai kap berbagai makamana mandar ong sama dia malang kumungililan wen Pohnpei pejeu lain tuau o Asia kan sama dia ko sinatin budget pan malang kumungililan wen Pohnpei and paduan mo ni makamanaman ang POL and kak may yang paluwad ang tatang kiyang aray tungal Pwuhng and kas sainsal mo ni makamanaman tanan tiyan mo HR mo ni napalika sa pero sila kak tatang ko po kaya dahil si palatosang paran mo na reyak payo nasa maray budget and tiyan mo nuwat sa lawan na kit makamanamanta ay sure sainsal marakak tatang kiyang Pwuhng mamiya ari kamutan ko kita lawat pag mo kasampalwad and kakapadayang o mo itata mo nuwat and kakapali aray tungal Pwuhng din kas kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl o kawe open floor amendment. May intervention pa? Ganun close. Masyalara iban po na siya kamagit sa Vice Speaker dahil ang restong ito masan pa. Kamagit mamiya karyaman pa karos mautong kamagit o masan iyay. Pwuhng masan isyo kamagit pa ita dahil restong ito masan pa. Karos mautong tayo sa bulman kita floor amendment of kipaisak tuwaw na banyari isak payo masan iyay. Pwuhng masan isyo kamagit pa ita tayo sa bulman kita floor amendment of kipaisak tuwaw na banyari isak payo ran. Speaker. Miata floor amendment kamu Senator Latore. Anong kamu Speaker mo na ikan kato ay katong purakan katong tutay may kupur kalangan masansal to naman tayo. Ay tungal kay Banuaw ang kapatong sa pulmong nagkatuyot ng Prangkal so kay Tipong Buntayu nalil wasak siya tayo tungal wow ang katong from ngayon to Pais kung dyan ang robot senator kang koros nalil bilkatong kasyong o katong kang koros ang koros yung katong perang Speaker Banuaw nakara katawan bata Senator Mobit Raymond o Vice Speaker Miguel so sabi patuwat kayo ng kapatiyong gulubur ko tiwara ng lang daw tulimay sa kapatiyong Raymond. Kamagot mamiya. Karos mautong kamagot o masan iyay. Pwuhng masan isyo. Kamagot pa itar. Miya masan ng floor amendment. Kamu Senator Latore. Kailangan Speaker kaya ki floor amendment na paglimay sa kulisak tayo anong kasumpalay man patungan ni florong Madam Chair mo figang kak kawewe floor amendment what Speaker. Senator Latore, floor ng Senator Movic. Kamu Senator Movic. Kalangan ng promise Speaker, kalangan Chairman in Land, Senator Latore. Floor amendment April sa klaban niya riyasak tayo. Uyat pakpak yaw sangkit waliya bakanan wain kitri. Nagpakpak ko paramawan momotwat en patong kito kamanata nen walakit en apaliata wakway perisyo nan payes isudonon patrowan atan wasaw amoin niya sa waspan sangren yang ikan wasakset yan uyap setukin kawewe toniryo memi peonangan memi wasa CPs kampen masa niya aramas tin ko ponangan taniro armiya kapal lo yang aramas ako iwasaw ni rail teila pupila nan taniro kaya ki ang sa umepilo kin at laute lapakawiyawi ari i karapan pagpakwat Mr. Speaker pues en kakpakita kamaulawatan miya ang kausan mo Poran kakan yang anki wasan alumeban mawang rail o sotro kapalong panay te aramasakan makukusan taliyapilo. Aryayi met me imen walianti tit waliabakanan wain kitri o paki sapul mo may lutut ay bilpan mo itong yung ikan mesay yang patawan meyakot benkak
tawas mami wasan Legislature patuan ka konongin patuan kalangan Kalangan Senator Movic, Mamawal, Senator Movic, Legislature kaparapat Pohnpei Speaker. Kalangan speaker ang atran sa wasa kawit masang delegation ng kitri webi kapal mamia wasawat speaker abil sensal mesarikan ramakamakatun school ran koros aramasakan wito tong real wit albodet wito wasamarakun koto wasakas ni pilit me atan ke mitrani pot ni mangan traniro orang kak patulang arwasang kausan nan makatin ran koros o ni pil me wasawat wasana luwat kan uya utaya ye mai kedo sabong ye pelan lopa o kasampalen wasana lu pan uya uta tueta pektel kak mangi tueta wasana lu me pato ni prisin nan warang luman wasan motong me pato schooling sekarang dan uya wasana lu kot pergi seitu kasampalen seri orang masakan mamak esansal ni tuan kawan matam ser mopek tauli aramas riaman kabel sale tala wasawat ini itu makatil lapake luair usangkan pupilan dan jero kabel sale tala ime pak put pun kaku ya tawasana luwat mo anak-anak ini lau lain speaker kalangan Speaker. Pohnpei Speaker Ivan Ponesma Senator Pahrek. Kalangkong Mr. Speaker, ikapang kawawa ka nami pugiya short attachment pamotang kutak laut ay manaleja kawait kayu mawan trugan 18,000 watt mia peak yang patrolal speaker Kami Vice Speaker. Ibaruan kami leleme song koros mi lele uma 18 pan totok nian some pan processing pechong kan pan totok umaksin chodri tarkis pan ya mang speaker asakin posono kami leleme government nuin kitri kakatok engkak sansal raban wise with sengkak tapi atau pergi school uya pukon state government or no child left behind nanan son labake and son kato suriga ken left behind pada sebab katolang masan school ai mana anomia song koros patolalle Senator Pahrek kom lo ko pun kapta o mau naram may barabal speaker Kami kalangan kami kalangan kawawa mamamia I tuan ke kita coro boleh eu boleh benaramas makasambal peris misalnya nan masaksud kataman gini ada sinsai kisma yang wrong ini ben paruan boleh Vice Bill teluk masa ni serigan berkesempatan. Ibaruan wan monemot aban tuk sudah mani car. Pergi anan karwaru yumet banyak utama. Jadi saya tahu ya tapi perisme saat rekan ambil keterop kekilang para mas putih sampai kalangan. Maksudnya close speaker Maku Prema Pais Ivan Ponesma kamu kita nak Maku Prema in Ponesma Irail makawatan ni lima rain. Kami Chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wasabal ban ko puro mo yo pan ko puran Honorable Senator Kokaros. Iman badang aja Irail ko me katikilong kamutan wo taglawat o sa wase kupuran Senator Pahrek Chairman Jen ko masansal. En sansal me nan kawit pen monowat mi estimate me pato sang PTA o kawit nembe me sansan nan kamutan wo kita la ije elo main staff me sote
attaching tupsong na tao dari estimate mesan kadete tupsukan mapananan puinen tuntutangan mapananan perisuatan kakpuita I mean pag kaikat lang motel kamanada attachment na kanena mo aku perakan pulki kalangan man Speaker. Na makuproyen po na sa mga Senator Irons. Kailangan ng gomo speaker. Muna iban patuan sa karapat siyang sapol mo sa karan kay buni wow na. Patutar nilang melel nalmol patuan wow kilang kasakasakan lang kasampalakan. Riye kam pagkapay Honorable Senators kan Koros. Melel chay Koros mawiyakiyo Misa wasaran wat kajin mamasa ni ireyo makasampal kam pagkapaikan delegation in kachkilong mabit presa ibitulan kyan sumaw po yan kak melel bulyanti kich delegation in net o kabesa molwat embilga kachin kubkubura wainat sansal ma wainat ye weyo magri sausawas kipil kapil Pohnpei sansal ma pilwat kai briti aramas obil patuan sa maulin aramas totan an Pohnpei arbuagi irama bit pres speaker el paki molwot en bil katin kubura muinan suki sa wuliaben net panka kan bil patuan long atungol irama bit pres buagi ira kasampal bit school imonwuni esansal ranwot nan Pohnpei lapake Kotro Tuan Wiwat kinan nanti yang wana rai tungol kak koros poran kak lelang wasan arai tungol ananakan pat patuya haimet mimin patuan wiyaki ren kabese wegi atai ket nan masen pen turis kalangan ng komu speaker Kalangan Senator Irons. Miyate ran kapatapat. Child kombal maminiteo. Men pagkita talang kombal maminiteo. Yur mon komal Kombal ay mon komal child kombal ma.
Rona sa bulmatay Wuya Kupuro sansal magtay kat nan masin ben flora men of kilmesak lebenya riesak payu mona tay komalti miata masin be Ocean Glos. sansal makamagiti umiaya talan rutungiti masin be koros mautung kamagito masani yei uwa masani show kamagit paita tay rutungitier masin be koros mautung flora men of kilmesak lebenya riesak payu masani yei uwa masani show Kamagit paita Dr. Sabulman Gitar Flora Amendment of Kilmesak Lebenya riesak pa Miata Flora Amendment Kamu Senator Carl Kalangan mai Mr. Speaker. Muni ba beliau tunggalin yang semua ikasa bali sakaran wa bangku promoyo bangku purakan koros. Wa kara-kara kamagat malwat jalan kak uya kupurugi Flora Amendment nempe Kilmesak ke udah menjadi sektai. Chan salamo kamagito pagi amia karyaman pe pampo na sa koros mautung kamagito masani yei uwa masani show sansal me tail kat nan masan pe mia masan pe kamu Senator Carl Kalangan mai Mr. Speaker. Itu ngaluwa sa pal ban kuburo mo yo ban kuburakan koros. Ni aralap kamutan ukutak lawat ban kapungalak sinwasa tikitinggay nan sa matay budget kayu wasa may patuan act SN Pahrek bukan patuan acts o wasa may patuan year SN Bill Pahrek bukan patuan years o paligariyaw ni oralap kamutan ukutak lawat song pagmaluwat dan kakamanala munikan chorus may patunan sa matay kung natin tiyan muni nayo may patuan statewide projects pwede nan kung natin project akan patuan munikan makamanamanta maban sudah tatagla nungisyak sudah tatag o appointment project kat sudah magit amo pukat koros pan purala wasa me patoye te patwasang yin puwe kemet kawitin kamutan wakita kelawat mono puka koros and beliau mahorta o kak tata kapali produk puka nantian monuwat pan wakita la sa material patetin tian monuwat o yang akhir produk puka koros o kaya misakila may Mr. Speaker and sansal me kamutan wakita kelawat pilkawit maluwat dan kamanala me kosanadwat panpurala o tiyab ni September silisak riyasak payo kalangan may Mr. Speaker. Met me pambila pali Flora Amendment magtrebang kamanata pambila pali Flora Amendment magtrailap sa apaliyo maban si tututoklan para tabil pan kapulta met ang aja project ko me trailap pali nandiyan moni riyasak silu payo absolut kabunda mayang aga parking lot in most loud o project kay kalangan may speaker kalangan na speaker ay tungal sa karangwa sa palaiman kalaba kalito kawit Entertaiment and Finance maurin wakta kalawat pan korporato kamorata project kan koros me advice of allowed me muyawiyam soto apolel September silisak and this career would are kawewe me labs wakta kalawat ang kakamorata po the process po ang kakatongi lelia o sa lelia main chairman uya kalabaki i maurin kamudan wakta kalawat kalangan iya termasuk Speaker. kamu Senator Pahrek Ivan il florong Senator Mobuga kamna kabroeto. Senator Pahrek il florong Senator Mobuga kamu Senator Mobuga. Promi Senator Perez. Imo ay tungol beta ko to may bilmen prong beta ko po. So isay kalete ka we pa ma. Kachail kak pokoto me ko me kosan na to melar o kitong nan pokotong nan tanan kachail ban kamanata sa what puente laps. Ayaw mo na belar koson natin mono arya mo imenale tu tangka wewe po
Ikamelele me legal issue yo met moin. Ita isto ka kalete ka wewe sang rentom yang mo man mo good word fan. Pwuhng o konong kalangan speaker ay bangko lang Senator Perez sa floor kalangan. Kailangan Senator Bovic yung sa Florong, Senator Perez, kamo Senator Perez. Kayo van song may kakapali kiran kalabak miye. Tuwan ay patrawan pwede may patrawan lang floor amendment me patrawan ng laban tatok until fully expended. Ri patrawan me may sabungan watawat yung miye kawawa ang protong tsan. Magjagoros pa ang prolaw trek kamumadaan ko senator niya kapatapat yung floor amendment no. Muni ko karos pa ang miye mamor until fully expended. Magjay pa na palila floor amendment niya ang suwat. Aban kakela ila ta magjay koros mo hangin. Ito may men paroon kagkaksansal lang sa matay journal ranwat mo. Pwede Lepen patron tuwai bukat me konyangan kak selong asuri yang parunan kamadan kuda lawat anjan nan record me wansu ma sai bam purang ket pena puan ma sani mi floor amendment bam patolong pun amen tam mi ansut pun patolong me moni bukat pan we mamor until fully expanded. Sang government patong kita motion channel chunke masin to tapal man. Kariyaman. Speaker. Punipan po na sa kamagit mamiyaya, may upray po na sa mga Senator. Kailangan ng program Mr. Speaker. I-abjan pa to sang ren mo sa bulma child si yari email kawit kiwe isong son uriante television iso kes ka o biluyata amendment wong project riyaw me lapser nan ten legislature email kawit kiniya me banto la uyata Pwuhng nan kusunat kap rime o pajowaneng mo labs pajowaneng menen and fully expended ay may min kapatayang medal chairman ng jayang ko kailangan Mr. Speaker Masular, masin ba ipan po na sa kamagit mamiyak tayo ng lutung ti masin ba? Karos mo utung kamagito masaniyay Pwuhng masaniso kamagit po ita tayo lutung tiyer masin ba ang floor amendment of kilimay sa kayo laban yari isak payo. Karos mo utung tayo sa bulman kita floor amendment what masaniyay Pwuhng masaniso kamagit po ita rok tayo sa bulman kita floor amendment of kilimay sa kayo laban yari isak payo. Tayo mo kambal ma meditayo. May kupuray ay padrawan bago tayo lang kambal.
Vale, Rona sa bulmatail uya kubur, umona tail komalti, tail kat nan masa na ben kamutan ko sunod at kilmay sa kuno, na benyari sa payo, LT1. Motion to close. Ay siyan siya lang mga magkamagot mayor, masular, masa na ba, ibang po na sa kamagot, tail ang ratungiti, masa na ben kamutan ko sunod. Koros mautung kamagoto, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni Show, kamagot po ita, tayo ratungiti, masa na ben kamutan ko sunod at kilmay sa kuno, na benyari sa payo, LT1. Pagya tayo kamanatar, floor amendment kay, ay man, rule, masabul material rule, may require duplication, partiality, o kamutan ko sunod at kilmay sa kuno, labinyari sa payo, LT1, panuyalar, LT2. Pagya tayo bang katiyan ng karyaw, kaya sa klan watawatag, tayo ba nung choose ng ngil, o baan po na si Chief Clerk, on roll call. Senator Artui, Hey. Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Hey. Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Irons, Amen. Senator Latorre, Hey. Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Miguel, Amen. Senator Movek, Amen. Senator Net, Amen. Senator Perez, Amen. Senator Simon, Wow, eh. Senator Simram, Mr. Speaker. Hey. Insan salayang may pakul masabal matay lusus metoko kamutan ko sunod at kilmay sa kuno labinyari isak tayo LT2 sus A isak walu o sota mauwang kamutan ko sunod wat. Mets mauwag tayo kamadatar kamutan ko sunod wat. Rano. Speaker, Kami by speaker. kalangan speaker, ibarang kami lang takla puya ranut, apoy kuburan member kan berkesambal, opil mira kesambal makonangan kak apol. Sang negara ba mang speaker, imong yata kamu ketiog dalang kak toro ketiog bahan ira toror. Siyan sila mga kamagat mamiya. May kupurain po na si Mas Senator Edward, masuban point of privilege kami. Alang from the Honorable Speaker, muna iba't-baca is timal sekarang kay Bani wow, mengkubur ang baca yang sa ulmo. Mohon kami Honorable Speaker, Vice Speaker, Honorable Members, yang staff kan membacawan yang saya kubur. Honorable Speaker membacawan yung motion saya kak sa baldalan na standing committee report. Standing committee report table karya man. Speaker. Speaker tayo kumal ma. Ya, dahil kumalma. O iban po na sa Vice Speaker. Kalangan may speaker pwede kasambal nanan mamiyay man patuan kobriyisang
ay tungal motion no pakimakariyamanon pel Kaparesang o child chorak talamban anson standing committee report. Chancellor mo kamagut mamie pwegi amia karyaman per kamagut ay man pagitak tayo sa pal talamban order of the day standing committee report. Trial Patpatoyer pan standing committee report. Kamui Senator Edward. Alang promi Honorable Speaker. Honorable Speaker min sa karam all watch karkara komelili. Kaya place standing committee report. Okay sa kayo labinyal reset bay. Pagkarim. Chancellor mo kamagutok silent place standing committee report. Okay sa kayo labinyal reset bay. Pwede kamagutua miyayar koros mo utong kamagutua masaniyay. Uwa masanisyo kamagut po itar men pagitak silent place standing committee report. Okay sa kayo labinyal reset bay. Makoros placer ay man po na sa Chief Clerk. Standing committee report number FGA Segaw Line Risak Payu, Mapit, Governor Communication number Wali Segaw Line Risak Payu, Sang Sound Committee on Resources and Development. Kailangan ng promi Honorable Speaker, patuwang kaya sa balay chingol sa karan wow, min sa karan wall watch, kailang kakatsiyanan masan pang standing committee report. Okay, sa kayo labinyal reset bay. Karyaman. Chancellor mo kamaguto, pwede amia karyaman bay paan po na sa koros mo utong kamaguto, masaniyay, uwa masanisyo, pwede kamaguto po itatay katnan masan bay. Kamui, Chairman Edward. Kailangan ng promi Honorable Speaker, employee kaya sa balay chingol sa karan wow. Kung pray ko yung gaksong patuwan o relevant report which hindi na ibang patuwan ulian sa kulong mo committee na RT. Hindi na ikapukayan we are Chairman. Honorable Speaker, standing committee report, FK sa kayo labinyal reset payo. Patpachuan, Governor's Communication, wali sa kayo labinyal reset payo. Mamamasin lang, patpacho lang, amin, nominee, Ong Port in Pohnpei Housing Authority, may clearance and irons. Honorable Speaker, ipachuan chungalan ki ang sumaw melel mapit report watch pues ansal may rail may ang pachoto ulian to opsin kapina porangka katete melel nominee manage sabon mo committee na RNT chungalan ki fortunate wagi Senator Irons pachang chailer nan mall watch Senator Irons ulian to opsin kapina opsin karyong kapina when we are zone katete mapit nominee manage melel nominee clearance and irons imen sakar kita chire mamye pekasal tekay na mo mapit yakupurang kapina karyong kapina imi pachuan committee na RNT and unfortunate we Senator Irons pachuan tagachkachu Honorable Speaker, iman bilwulian di sa pun mukam di RNT o kapralang kupuracay ng report asansal koyak manamin manage chungolan ki namin manage bila bali eu component bakasang balang malel balian housing yay balian pil pangkakuya completion in emu o asansal qualification chocho manam ni pachuan nan report me bang provide abil sa nan report mi sa mo committee na RNT pachoyang samasin yang nominee Honorable Speaker pachuan ka mele me kawait manam ni kawait ki sa mo committee na RNT Sebelum kami di RNT menyang pacoyan kilang kawit po kawai bang puita. Nintuan na kawit ki sebelum RNT kami di RNT. Irail port kan mafia palier Pohnpei housing tangar ranchi pacoto. Kupura plan kay marabangkak en apali orapagi to. Uya banim kay nintuan na Intuani we have any
sang prefab o inanam pilpui chik nintuan kawait masang namani me eu karabana pileu men yang aleta puko wangka kaumsek aray chumal te sabul maray plan na palietok im pui chik ong melil kegoros low income wa rengkak apali yang panausing Rirawi imen pacuan wulian ki di sabul mu committee na RNT sekare komi vice speaker yang aku mau watch jalan kupurela namini bagi cualan ki mata-mata uyu mabana wali melil sabul mu ngela ramas the John Wayne Pohnpei Ari Honorable Speaker may ni oralap bayan song yan wulian ki di sabul mu committee na RNT ayen beliau cakap perayang may sabul mu committee na RNT fortunate bagi Senator Irons yang arpacha yung molwatch Oyi mepachote do kachto katete ya kuprang kapina o karyong kapina into one array loke na mini manage. Ari Honorable Speaker, mo ini bahan mo muna ichingol report mabampit na mini Lirenson Irons when we am in port member and Pohnpei Housing Authority. Ari yung bloche ka prayang minsa karay kongwi yang agi honorable members kan jalan kuprela na mani manage nintuan sabul mu committee na RNT endorse na mani manage and delta bank promo na molwatch kalangan promo Honorable Speaker. Kalangan Chairman Edward ang President report miiran kapadapat Vice Chairman o member kan miiran kapadapat ang report majority pa ang ponese Point of privilege. kami Senator Irons. Mr. Speaker, patuan kaya sa palay tungkol sa karan kay Bunuwaw may patataran kaman. Mr. Speaker, tungkol yan sa umauksit piyan patuan kapesong katkatin ranwat. Amen marakap kasampal sang winet kay Mr. Manny Rodriguez na yung patuan ng kalera ranwat o pagkaksalang katskiyang masayaw labol mo. Kalangan. Speaker. Mr. Speaker, kong report iman baron mewat mula lebih ni pejak tan sabmadal tatogan legislature kay sakyo kamangaila sabmadal wo pana leda isu baron masisi niyan sumutay place robot wood ay ban barawanda ay tuwalutu tong robot kan kaksansal me son tatogman tawalan Pohnpei men nakinkiyang kaborobor yay lang manakap manet sa biluya pelientalen eu kausap sidonok parawan manakap manetop sinaksang eu school me alarmian sa what si Pat's High School o Pete Koros major nan general construction dari so dai tungal pay kasal ma qualify we niyan sa water agak yang uyata cek mau kantokan memia o belian jodoh kag yang inspect imgan puan kag ke lain lintuan na 10% kiyo ban kuburki akan negara beliau Mr. Speaker dengan padon kita motion channel project master ban report ni motion so sabun man kita Kalangan pan po na siya kamagit mamiya. Bago po mo impo na si mga Senator R2 o net makawatan ni Limaramon kamagit. Ay kalangan ko promo Mr. Speaker. Mo indami ban pajowan dan salma Chairman and Chayan ko ay neighbor sa Kadkadaur. Nailong mapit ulon way. Ay ime imin say Raymond kapachaya nga jama. Ime mele le
nominee uya olan way melelmen mele kan dik jawin so ke kapretong tatong kan me pinuya winan way so ke kebukoyang peliental o pil samoro ime kabungkanot ki kronin letau so ke ime men kapacayang Mrs. Speaker o I ujungada kailan kajungati masan pa Angan Senator Artui, Senator Ned. Ito nga sa karamisig pwede motion and close mayor kalanganan ka mo speaker pwede mo fione se yan yang pato mendadrama kamagit pero tung masan pa mayor imen patroan yang patrang basan pen nominee kariamanen kapina me nominate nominee on Pwuhng and Port in Housing Authority. Sombare riesek sama but we are Pwuhng Chief and Pelian Division in Peel and PUC. O yang korang nominee menet ansoki samalar ong nan muikan menegiro manakap koyak men met nominee menet koyak experience kapatra yang school laut eri itungal kawewe nominee serban we tontotok apan we sontotok and Pohnpei State Housing Authority apan we asset on ketan pelian housing and pay sarawet kalanan kamo speaker Kalangan Senator Ned Masular, masan ben ni rawat ay panpo na sa kamagut tayo tung timasan pe koros mo tung kamagut to masan ni uo masan ni show kamagut poita tayo tung tiar masan ben report koros mo tung report masan ni uo masan ni show kamagut poita ro tayo sa bulman kita standing come the report of PSK le benyari sa payo sang committee na rin kamu Vice Speaker Speaker kom kubra pagi report al tara ibatawan sakre kom ni momodwo trailen sapal diong pan item and nomination Kamal ma'am. Puro ibang tono sa Vice Speaker. kalangan na speaker nawaw iman sakaro momodwo kalangka sapal diong ban ansoni rotoror utalen napali magatin report and nomination Tan salamu kamaguto koros mo ujung kamaguto masani o masani show kamagut poita tay katkatier o nambe iso kono yay miscellaneous business kamu Vice Speaker. man speaker iman padawan pagi kalangka taula o apali ususan autapan recommendation and nomination kapitulong sang kamten RNT o kamanala sabol man pit Salamu kamagut mamie koros mo ujung kamaguto masani o masani show kamagut poita Talban Komal Tilabinansyo og tay katian anusus and Mr. Liranson Irons.
supplemental uya kupur homo na trail commalti trail katianan usus and nomination in Mr. Lawrence and Irons when we amend Port and Pohnpei Housing Authority. Essential me usus Asia kwalu A o sudah me uang. Bet me uang kay kamanalar Mr. Irons when we amend Port and Housing. Speaker. Kami Senator Latore. Speaker Monaiban Patu I will Pakyay Tingal Sakarwa on Kakpatu Bank Promi Vice Honorable Senator Karosu will Batong Osam Kaping Masensal Dumanaka Priyaman Batong Tile. Speaker men Kayo Kaping Gita Rogan Koros Neapolitan and Supplementary to talk Osam Palingan. What I mean we are Pakaya. I mean Kaira essential Politin communication Makilake Camping Shop and Palingan. What Essential Mayaman Pol Kosompal Megan Pwuhng kam dinchab me Kapasa sang Senator Irons o Klok Willemet Ramotomot Pilpang sang Raroy Mentoki Kongang Ban Pwuhng kam Disengka Keban Sengka Kansak I much bigger. Tangan Senator Latore kabung kiyom pakair mau telman katla motel mamier kamoget alkeban komalti. Dahil kat nan uya kupur o ang suwat dahil kat kan nampe isa kuno yay retoro rebampo na sa Senator Moby. Kalanganin Romi Speaker Imen Pwuhng ngoto tanok dahil wawag pa na ng kapano Pwuhng kacawanta wan ko sampalin tame sangsal ranwat mapitatabtik wan ko sampalin Pwede tatongkan mesaikin trasan mepit irawat kapuya kalar turan tatokan project yang muyayim o tatongkan makin tatongkan peak. Ari tama katal masaniya te patrawan taning kawana essential me committee taulangan nan tatokwo o imen kong committee na isa umatang report ko tama essential pwede lil ranwat saik peak niya men tatokari Imen patrawan ta pwede inanan kasampal ki rawat. Kalangan ng kamu speaker. Speaker. Kalangan mawal Senator Moby kay ban po na si Vice Speaker. Speaker, kalangan ng kamu. Ito ay iratoror man speaker iman meriyakis kayo man speaker iman patrawan yata kamakit enkak Wakitala info mapatapon Governor Communication number yung kisili sa walula panyari sa kayo o assign ng kampiyan sa yan po man speaker. Sorry naman. Kamakit mo Governor Communication riyab kisili sa walula panyari sa kayo may speaker employee kamaguto na assign ng kampiyan sa yan ko. Miya karyaman pen kamaguto? Karyaman. Iya karyaman pa ipan po na sa koros mautong kamaguto masani uwa masani so kamagut paitar o Governor Communication riyap silisa kwalu laban niya riyak payo panasay na ang kamitin chain ko. Biya masani kamoy Chairman Park. Kalangan may Mr. Speaker ay tungal wa sa bal ni wawo karagara ke mentor paranda dong ay tungal Vice Speaker. Kanbe kamoy Vice Speaker. Kalangan Senator Carl Speaker ira kayo tayo man patawan sa karkita ipil tungalan ki kapem ang tatak me sansal nan LP number kilimay sa kuno laban niya resak tayo ni awat-awat larong apal lan awat-awat karyaw pun kakapali Irail ton pe gay ma kasik matatakot tano yaw mentado mauya pantatong kan sututok pa na ikamela mapiluat kakera palirail awi tamo tantan samtin nuya pantatawid may tungalan si kapatayang loramen kan patulong rangot po na pali sabi sintatak mentuan makawawa tungalan ko kapin iman en sansal manan po ko paktutok telpan piloy sang iratuto mapangkan kamatak mapangkan
sudah sana mau pergi pokok saya bangun sakala tungalela iman enka kuyak kapelal en ranwat pil patrol sapol matal kol nyetel kaula pokau kela pokok kubratal yang tua takaital makailale pergi wei o pergi aramasakan ayai tungal sakaratan metro iman kasik metoto kena baliala poi eni raila kan no pantala eno polan so matang kemudian kagnapan sa labong lala ko sunod o essential na ban retract pralang Oktober yo pergi ikamelele may niras todo non wewe soda essential tama santeranwat yei utan popon baliaramas hari speaker ay tungal kaping ipatawan main tawit koros metotok sang rahan tayo batuto rahamot esok kailang kak taulal mawaoy pagi kailang kak kubur pa na tatok pa na buktalan kakoy nuwang kang koros me Pohnpei kak kakoy nanti ang tatakot ay tungal sa karatamat man speaker kalangan ng kamuyo kalangan ng kampakapayo honorable Senator Koros Kalangan Senator the Vice Speaker Mikel. Kamu Senator Pahrek. Kalangan Mr. Speaker. Iban batrang Vice Speaker ro. Kapeng ki sa matail tatok. Enan session watak mel ran wat. An sawat blogger riyaw sama. Pwuhng ngongan tatok. Agdalel kulakot. Ibil baruan me tamagdal anane ngak kaimsak tan sesenwat tapi lungsak lah. Erzang di karabeu se speaker. When baruan we had a motion tal ngak kair submodel second regular session sanatai. Kariaman. The privilege of the speaker. Ya, money ban pone sa kamaguta, magupray pone sa ma Israel makawatan ng limaray. Kamu Senator Artu. Kalangan Mr. Speaker tatawagan nomination Mr. Speaker maapyan uyawin ng kapan na email min sayr imen patuan ulianti melele uya olon way when Pohnpei even patuan chapiata ulianti melel delegation in Sokes kan o kapacayan delegation in Nechkan where the essential olon way man me essential me uya olon Sokes o binanso o jau uya olon Nech rimay min sakar kita uya chapta ulianti iyo uya chungal sakaratan kapeng lapan kuburan maluat niya railbil ang ataw kamanala po uya buko kasampal na usir aimat Mr. Speaker. Kalangan Senator Artu yung kapesa masansal sang kamu kalangan kuburang Senator Artu miyadre ira kamu Senator Artu. Mo kalangan speaker mo tami patuan wagi mi motion. I mean we have floor motion yo. Amo mabang alal tayo may kakuya tap wagi motion na mi ay indaula. Tay komalma tayo lang wewe pene. Tay
Kamagat you mia monatai ban komalti monatai komalti area kamagutok Thailand komalti sanan uya kupur regular nasabul matai regular meeting and imun barat mewe kamagut miayer oiban bonase kamagut memie koros mautung kamaguto masani yei Pwuhng masani show No. Sansal me show me poita kamagutuo sotrala alta Speaker. Kamui Senator Edwin Kailangan yung speaker ay kapraya nga itong alwaw. Moin irayo may bring to light. Moin essential mo marangwat and state in Pohnpei wat mia disorder yo may kis rakalar retay. Moin katan ki autism. Kami patuan kita irawat pagi. It's a lifelong disorder. O disorder what? I should moment a very nanbungan sirikan. O moment aramasya pangka kasawiyata serubugat. Kasudwa kibitito ko SM seriyo anik. At the earliest age, me ragengkak tepta kasawiyata masiriman panaan kisongan disorder what? Mimini about 3 sombar silu. Mo ipatawan met pagi nan report you watak online isongan track ma sumawat amuman ban rakla mo patrola re amon kasaleta since 1990 amon it's increasing there is one factor kay mabil contribute kay hereditary rabil ko siya environmental impact kay mabil kareta manono men siya apali kaluareo mau songon stress kay mabil contribute Siriman ban kakate ankitik disorder what. I kasambal ke bagi miyay to so seriyo. Ramot may na so para riyaisip. I yan so me kasupa me kakate yang ankitik disorder what. Ibil sudah patawan tahu kata autism. Dari patawan makitalipan tanay Pohnpei. Maan ki menain ki songon siri maan ki songon kapal bukat. Ibil kamelel me songon challenge loud toto merabilan ki. O nga palita ka Israel. Wala ka Israel utan conditional utan severe. When dami imen we are the floor motion kayu health to education and gak patpen Thailand gak when walang balian monuni Thailand gak trek mamia we abayu nan prenatal te we aben trek serikan yan so may raili buti kasupa rail maragak we aben kasawiyata matang masih ribukataan ke condition kuat. Bagi nan report kami bil patawan watak. The earlier aramas recognized symptom bukat miya wiyapan aramas yang kak kay di treat kutai suka kamawil. Kaya ane kita seribukat yang menarai kak handle disorder bukat. Education na niyang Thailand ka pilmangi patawan serita manan Pohnpei wat naan ke condition wat main rawat dribil sudah patawan
Thailand bil kiyang an sumau ong Israel panay kan. Rankak bil koto testify sokan kapal kan meran ki ong sirikan na patrawan sokan condition bukan. Bagi hewan su mur sira bukat pan laut lah. Opel Parail yang semarapan laut lah. Main isme ban api apa Israel. Magtrail pangkak train Israel perankak be a productive member of society. Minta tre mia songon kan disorder human patrail. Rimet men pergi. Thailand kak. Asaya yang committee in health or education. Angkak join o ewang manwani. Umon we have been kasaw yata sirbugat. O Thailand kak we kisang Israel mamia songon sawas me kak alalti Thailand kak sawas ya kan Israel penai bugat mapil mia kosonat Thailand na napali when bill prevent bullying nan wasahan school kan. Kailangan Senator Edwin. Ayun. Paros mo itong kamuguto masa ni Yay. Masa ni show. Sansal me kamuguto pagi-pagi Committee in Education o Committee in Rason Mau dan sabulman kita. Mia masan ba? Kami Acting Chairman Senator Simon. Kailangan, Mr. Speaker, kosa pala itong wow. Men patuan tayo itong kapingong Senator Edwin. Essential me melel autism pilwiyayaw emerging disease on rail sirikan. Yang rheumatic heart disease, rheumatic fever. Arya moment me second term me kot laut wiyang autism. Arya manele ay so mau kami teriawo ni arpan tubana. Palian rosun mau ang top that truck sirikan dan well paid clinic. Ang palian education ang somarabaw we child find aram bikak focus on autism. Ray kapinggi kamag pemia o ipiliang utu. Kami teriawo ang kak truck o follow through. Kung makunong eu program ang autism ang kakawata dan Pohnpei tuwata kawata program ang rheumatic heart disease rheumatic fever. Kailangan speaker. Mia de masan ba ni Rawo? Kami Senator Ned. Kailangan speaker kaysa pala itungal sa karanwaw. Wan kiyo kapenggi kamakit mawiyawitaw. Imenan sansal ang trial wuli panaramas ta puinin ko kusunat kay sakiyo me autism the autistics we are totola Pohnpei tanan FSM riktail ter show kauti tagaden kauti ta o takata tamak tel bangka kan katungkila ta kamalawla wikila kapin salet pukat ipat patro ki met pwe ki eitungal experience nan autism eitungal lemen granddaughter pil penene pil karniam pil natin siya pwe ki an wisikila penene tikuan patrowan lagwam when kakan yang taweda semen kan and pelian kasugul on autism. Eu me challenge me so by campaign kamarain. Eu paliwar nanen challenge seriously consider o paliata puen miela magai den FSM a Pohnpei on nen apel ben apil pepe yante special ed abe agar niang tu ada special ed ap sirubukat ramela lokong me ibam patrawan itu met by Mr. Speaker. Chairman in Russian Mau Senator Pahrek kami. Assalamualaikum Mr. Speaker. Mendarai pangatara ibaruan megak yang contribute on discussion irawat. Mr. Speaker, kita bangki kira nanti semua konta.
The mere submarine disability law also falls under disability category. Dari maganda kita mangi memi submarine personet yung abolition na mas pugat. Watch din personet watch ibaruan long o amel 114,000 doon na boto sang kamban health o public safety ni Raila Pali submarine Pohnpei disability plan. Dari ikapeng ki pwede naman miya matotola insanogi sa armaswat. Ibenen paruan datan na disability is part of human diversity. Dari ito ba career siyang. Ikarapawat may paruan kilong ito convention yung may rayakatan ki Convention on the Rights of Persons with Disability. O imbe ay tungal silok panyang fit Beijing, ibanyang review declaration and Beijing Declaration of Fit, elimination of forms of all discrimination against women, disability, o pilsong international law kan review ng Beijing. Dari kailangan speaker po yan siya mo, iwarwat na kawata, the one and only disability organization. Metapieta o nature gear o WLR organization one over hanwat. Kailangan ko mo. Kailangan Senator Perez, tuan kapatapat nabiye. Masular sang Senator Perez, kami Senator Mobile. Kalangan speaker, ibilyang inanan katong kay floor motion mo speaker pwede niyang at tungol serme yang autism. Iwewe ki yang momon serbuka niyaraikan ko kayurta. Ari serbuka narabana polta mau niya sa umaret cuk arabanu ya serinanen koyong kayo serbilalo kong kay po kay utan refocus ang task kay narabanu utan excel lale. Amaso kay serika bilkin laut la orakan kak become violent to society. Ari kapung kita misan salrana tro I kamelele me mia floor motion me kota ran yo soto opal tueto tame senator etun kasaleta ranat o even paki commentary yang me asaino ngo ren taula o ya tatok nay when ka mia me kot paratasang floor motion mo tan opal mau yang serbuka kalangan. Masular sang Senator Mobile, miyata masin ben rawo. Kalangan may Mr. Speaker. Senator. Imen KPC ate me plan special education me abol be mi sang malwat o sang national government program me magmagit yang aki autism. Ari ang committee me bana pali aran check sa mo ko senate. Porque ite pe kasal ke magdai bana pali 45% in the right on the target special education taso. Ang budget me senador ke itungal chairman chain ko kasaleta imen paduan ma tiyan mo nuwat me patuto to kamanaman. Makaiten tiyan mo nuwat an apali yolong pataban me tiyan legislature wad me soto menapali patuto. Rena palia long og dahil pureta anan karwarwat mapada tamiya ra kamitriyaw buya magmagad ibil bangka pungki kalangan may Mr. Speaker. Kailangan Senator Carl Masular ay ban po na sa kamagat kailan retung masin pe koros me utung kamaguto masani o masani so kamagat paitar o assignment wo pan kamitin roson mo kamitin kamarain ban sabulman kita. Kami Speaker kalangan nakatulong. Kami Senator Lator. Kalangan speaker ay tungol cakar wow sa palang kakpat patuta. Way tungol cakar music speaker memberong yata kamagatay lang kak kamaltisang nan. Kariyaman. Chan salamu magkamagat yumiya Ramon kamagatay pan po na si men po na si ma chairman kano so bil mamiya pakair. Kami Chairman and Environment. Kailangan
imin sakar kita ong committee magmay pangatar nye sabul macay korong-orong kasandiran yawon na klok riyaw kumail mawiwuya magmay pangatara chay kak pagitaw chay lang cancel lama kumail kak kaciyang ak chay bang kaciyang klok riyaw Figure. Pakair sa Chairman in Environment, Climate Relation. Sabal mamail meeting kulak riyaw, morin sa wasin ranwot. Kongong uyawiyang chorus member in Environment or Climate Relation. Pati ang Chairman, R2E. Kami, Senator Perez. Kanan speaker man patungan pakairang committee chain ko reporting sa mga manual nagyar o iman salgak sangul man ki panayo o ke bana taban wiya pergi miye sin ugidak kis makarta isto parwalong sign karan ka kaledi iman patungan pag magdaga ke bana morinte ya guburwot like the kairalta wasaksit And Chansal, Pakair sa Chairman in Chayan ko, Senator Perez, sabul mamail, uya kupuriyo, morintre, sabul matail, uya kupurin ranwot. Kami, Vice Speaker. Kalangan speaker iman nuaw pagi ira kailangan totok me pan me yamurin met ibil baruan me talaga sineng gede ban patrang working group and wen gede buan bil kak yang raprapa ketama yu banon totok kak kaira tapuan sawasa sabul mo mga ilaram masakan kadro patrowin klok payo patrolan sawan kakatar ong patrong totongkan sang ni karabaw iman patrong pagi dalang ka kamaldisan na uyala malam ranwot mo itong kamdikan ng totok uprong sakali nan maluwat subject to call. Kailangan, Chansal, kamagot mayor o ibahan po na siya masular Pakair sa Chairman kan. Sular Pakair sa Chairman kan. Ay ban po na siya kamagot mayor tayo kamaldisan nan uyala ko po ranwot o sa palba na subject to call. Koros mo itong kamagot masa ni Huwa masa ni Iso, kamagot poitar o kalangan ng kupuramail, Senator ko Koros, kaiban kumaldi sa nga na uya kupur, o sa bahal pa na subject to call.